umutwe wa Wazalendo uyoboye n'umugabo bita Mutayomba wamaze kuba ucana umuriro mu gace nje nkakubwira bigenze bite ni nyuma yuko abanga bagiye muri leta Kinshasa bakaba basaba uwo bita Antoine Felix Tshisekedi Chirombo kuba yabaha mashini gani magana 200 batse mashini gani 500 none baza kwa bahabwa mashini gani 250 ese izi mashini gani zaje kuba zikora iki ese ni mukaye gace M23 n'imirongo yose ese bigenze bite ndaje mbikugezo 5 kuri 5 ikindi kandi turagaruka ahangaha M23 itaye ibindi bice ahangaha kukirwa kijwe ese bigenze bite ese nibihe bindi bice yataye ndaje mbikugezo 5 kuri 5 nyuma yuko aba basirikare bamara bati ibindi bice bigiye bitandukanye kandi mu byukuri byarabasabye ibyo kugira ngo bifate ese umugabo bita Sultani Makenga arimo arateganya iki ese arimo arapanga iki nyuma yuko agiye kuri ibice bigiye bitandukanye bya hano muri Prendoro zizisange ndetse na Mitamba yamaze kubarekura utundi duce dukomeye cyane twa hano kwijwi aho abaturage bamaze kugenda babyemeza ese n'utuye duce ese ni iyihe mpamvu yatewe n'umugabo kugira ngo rekure ibice ndaje mbikugezo nabyo 5 kuri 5 ikindi kandi FARDC yatangiye kubeshya yuko yahano indege RDF nyamara mu byukuri ari drone y'intare za Sarambwe bamaze kuba bahanura hari ya mugace nje nkakubwira ese bigenze bite nyuma yuko aya masezerano n'ababwenga araza gukora ibara leta ya Kinshasa amaze kubigenda itekereza buhumyi cyangwa se igenda itekereza nk'iyicuramye byagenze bite nabyo ndaje mbikugezeho 5 kuri ese iki gihuwa cyazanywe nande nabyo ndaje kugezeho 5 kuri 5 General Kayine Rugamuhozi amaze gutangaza amagambo akomeye uyu mugabo yamaze kwerura avuga yuko abantu bose mu gihugu cya Kongo afite ubushobozi abantu bose batuye mu gihugu cya Uganda afite ubushobozi bwo kuba yabafunga uretse ababyeyi be ubwo yavugaga Jeannette Museveni ndetse nayo wereka guta Museveni ari bo babyeyi be ese bigenze bite ni nyuma yuko uwo bita Anita Amongo amaze gukorwa iperereza rikomeye cyane ubwo yuko yanyereje umutungo w'igihugu cya Uganda uriya mugore ukuye inteko nshinga amategeko y'igihugu cya Uganda amaze kuba bivuga yuko imodoka zamaze kuba zipakirwa mwagiye mubona amavideo yagiye atandukanye uyu mugabo ese niki gitumye tangaza aya magambo nabyo ndaje bikugezo 5 kuri 5 umugabo bita Vladimir Vladimirovich Putin yamaze kuagera mu gihugu cy'Ubushinwa ni nyuma yuko bita Donald Trump akubutseyo bivuga yuko bamaze kuba basinyana amasezerano n'igihugu cy'Ubushinwa bivuga yuko Amerika yatangiye kuba yanaguza igihugu cy'Ubushinwa ese bigenze bite igihugu twafataga nk'icyambere gikiza kuri isi ya rurema cyangwa se kuri isi y'umugabane w'abazima cyamaze kuba kivuga yuko gikeneye inkunga iturutse mu gihugu cy'Ubushinwa ni nyuma yuko ase umugabo bita Vladimir Vladimirovich Putin yagiye mu gihugu cy'Ubushinwa gukora iki nabyo ndaje mbikugezeho 5 kuri 5 ikindi kandi umuko nayimaze kubabwira leta ya Kinshasa yamaze kugenda igenda ivuga igenda yamaze kubitekereza kwabyita nko gucurama ibi bibaye gute ni nyuma yuko leta zunze ubumwe za Amerika ndetse n'igihugu cy'u Rwanda basinyana amasezerano y'ibijyanye na nuclear energy aho babinyushiye muri cya kigo bita Horteke cyo mu leta zunze ubumwe za Amerika ese bigenze bite umuvugizi wa leta ya Kinshasa bita Patrick Moya yatangaje iki nabyo ndaje mbikugezeho 5 kuri 5 ikindi kandi ahangaha mu gace ka Kaziba ibi ngibi rwose bya mu gace ka Kaziba drone za FARDC zamaze kugenda zizenguruka kino kirere ese bigenze bite ibi ngibi ni nyuma yuko leta ya Kinshasa imaze kubona yuko intare za Sarambwe nta gahunda zifite zo kuba zare kuri bice zagiye zifata ahangaha niho baje kwa bavuga bigirira abagoye ko bagomba kuba bazamura amadrone agiye atandukanye none baza kuba bashaka uburyo ki bagenda bagaba ibitero bigiye bitandukanye hano muri kano gace ka Kaziba nabyo ndaje mbikugezeho 5 kuri 5 yes ntaratangiye kambaza tsuza abantu bagiye badukurikanye mabona ko nda ahantu bitege cyangwa se ahantu heza review nziza mwagiye munsaba gusoka studio narabasezeranyije ikiganiro kimwe kizaye kiba icyo muri studio ikindi mbe nagiye kuri tere nkuko mubibona rwose ahangana amaze kwa nsoka nda ahantu heza murabona inyubako ziri inyuma yanjye ahantu heza afite view nziza igihugu cyacu ubona rwose ko igihugu cyacu maze kuba cyatera imbere namwe murabibona ikindi kandi kamanzi usaba abantu bagiye badukurikanye mu bigane gitandukanye no mu gihugu cyacu cy'u Rwanda amajyepfo amajyaruguru iburasirazuba uburengerazuba ndetse n'umujyi wa 5 wa Kigali baza tsuza abantu bagiye bari mu mirimo igitandukanye abantu bari ibintu bye bitandukanye abaganga bane namwe kandi namwe bahaye muronke abantu bari muri Afrika ntago nayo bagiye muri Afrika y'epfo Afrika y'amajyaruguru iburasirazuba uburengerazuba baza tsuza abantu bo mu Burundi abantu muri Kongo abantu bari Tanzania ndetse na Kenya hose mbabwira ngo jambo sana kwa munguru cyane iby'agaciro abantu bari ibwota amasimbo bingo bigiye bitandukanye twavuga nka za Sweden za Germany za Belgium za France za Italy za Britain za Hungary za Czech Republic za Swiss ahangaza example ndetse na za Pologne mbabwira ngo namwe amahoro y'Imana abane namwe kandi namwe muhaye muronke ibyo murimo byose
ikindi kandi tujye muri Amerika kandi tukanabona nijoro ariko cyane cyuko bugiye gucya buriya iyo tugiye kujya iyo hano bugiye kwira hari aho baba bugiye gucya abantu batuye muri za Kansas City abantu batuye muri za Tennessee muri za Boston za Michigan za Las Vegas za Los Angeles California ahangaza Washington DC ndetse n'abantu batuye za Philadelphia bose mbasuhuza mabwa ngo jambo sana kwa mungu cyane ni ibintu by'agaciro muri Canada nitwabibagiye nabo abantu batuye mu mijyi itandukanye twavuga nka za Ottawa za Montreal za Vancouver za Quebec za Alberta ndetse na za Niagara hose mabwa ngo rango mahoro y'Imana abane namwe abantu batuye mu bihugu bitandukanye muri Aziya kandi tuvuga nabo ni kumanywa abantu batuye nka za Thailand za Indonesia ahanga za Philippines ahanga hose za Russia za China ndetse n'ahangaha za South Korea za Saudi Arabia za Qatar aha hose babwa ngo namwe mahoro y'Imana abane namwe ibyo muri byose Imana ibahe umugisha ndetse tutibagiye n'abantu batuye mu Buhinde basuzana jambo sana abantu batuye mu mugabane wa Australia babwiye ati namwe amahoro y'Imana abane namwe cyane nyaboneka niba ugeze hano ari ubwa mbere kora like kugira ngo YouTube imere recommandation amakuru yacu abashe kugera ku bantu benshi ukore subscribe kandi ukazogera kugira ngo updates zose zizajye zikugeraho 5 kuri 5 ikindi kandi kamanze fata ku mazi burara umuntu wambye ati burara ntukajye ukora amakuru udafite amazi kubera ko amazi ni ubuzima ameze neza sha anameze neza twose kabisa reka turambura amakuru yacu twihuse ahangaha umujenerali maze kubabwira no muri kano gace nje nkakubwira uyu mujenerali bamwita nde ese kuki yatumye imitwe y'intare za Sarambwe ishyuha bigenze bite naje mbikugezeho 5 kuri 5 katurambura amakuru yacu ngiye bateguriye no kugezaho amakuru ni Chris mbaye ikaze kuri Chris Empire nta handi wakora amakuru yizeye uretse hano kuri Chris Empire cyo ngubusaba nawe no gutera agatebe ube wantu ukumva amakuru agezweho kandi amakuru meza cyane yes Generali Mutayomba uyu mugabo nta muntu utamuzi ni generali ukomeye mu mutwe twaje intwaro wa Zarendo uyu mugabo aherutse Kinshasa ubwo yaje kubonana n'umugabo bita Antoine Felix Tshisekedi Chirombo none aramubwata ko se niba abasirikare bawe barananiwe niba abantu bose abarundi barananiwe abantu bose gufasha kwa barananiwe je wambara ukama ibikoresho nkakwereka ukuntu mbigenza uyu mugabo bivuga yuko yagiye Kinshasa asaba mashini gani 500 namwe mu nyumvire iyi mbunda bivuga yuko mu masegonda 30 ibasha kuba yasarasa amasasa ageze kuri 80 urumva ukuntu imbunda ikaze buri umuntu ufite mashini gani ku rugamba aragatsindwa n'Imana kuko ntago wamwitambika uyu mugabo bivuga yuko Wazarendo muri kano gace ka Mitiningi ahangaha muri kano gace hano muri teritwari ya Gatoya uyu mugabo bivuga yuko uwo bita Tshisekedi ntabwo yaje kuba yazima yose yahise amubwata icyo koza twaguha mashini gani 250 uyu mugabo yaje kuba bikora gutyo afata mashini gani 250 arangije arimanukira hano muri kano gace ka Mitiningi bivuga yuko ari muri teritwari ya Gatoya aka kanya tuvugana aka gace kamaze kuba kigarurirwa na Wazarendo bitewe n'izi ntwaro bamaze kuba bakura hariya Kinshasa uyu mugabo bita Mutayomba afite ibigwi bikomeye cyane kubera ko yagiye arwana inshuro nyinshi zitandukanye na M23 na gatatu ahangaha mu bice bigiye bitandukanye bivuga yuko hano muri note twari ya Gatoyi M23 yamaze kubihigarurira ariko bitewe nuko bano basirikare bari bahawe ibikoresho nk'izi mashini gani baza kuba bakubita ibintu byabereye ahangaha nagahoma muno namwe tuganiye mu mbwire umugabo bita Sultani Makenga abantu batangiye kugenda bamwibazaho cyane bamwibazaho ibintu byinshi ati uyu mugabo niba afata ibice bimugoye ndetse nta n'ibikoresho bihagije nk'ibya Wazarendo ndetse na leta Kinshasa bifite ndetse n'abarundi kuki uyu mugabo atabasha gukoresha uburyo ki bwose bushoboka kugira ngo abashe kuba yatsinda abandi ndetse nahamane ibice afite ariko muri kano gace ka Mitiningi ikintu nkubwiye aka kanya tugana inkuru mbi kuri M23 bivuga yuko hamaze kuba hasigara abasirikare abantu barahapfiriye ahangaha kandi ibi ngibi uru rugamba rwatangiye ku mugoroba hasa ku isaha y'isama n'igice bivuga yuko abangaba M23 yaje kuba yagabwa bitero bikomeye cyane n'abangaba ba Wazarendo bitwaje izi mashini gani uyu mugabo bita Mutayomba rero yamaze kuvuga amagambo akomeye avuga yuko
bagomba kuba bakubita ndetse bakambuka bakajya mu gihugu cy'u Rwanda. Ibi ngibi bije gute? Bije nyuma yuko bano bagabo bamaze kubona yuko ibintu byo kuba bahangana na M23 bishoboka nyuma yuko bahawe ibikoresho bikomeye na leta ya Kinshasa. Reka tudatinze, murana yuko inyuma yanjye ikirere cyamaze guhinduka. Reka dukubita tubangura amakuru yacu ni menshi cyane. Tujye ahangaha kuri M23 irekuye ibindi bice hano ku kirwa cy'ijwi. Ahangaha ndakubwira impamvu M23 yarekuye bino bice, bivuga yuko ahangaha yarimo irerekeza hano muri teritwari ya Warikare, aho bivuga ko yari ifite igice gikomeye cyane za wazendo zari zirimo none ibasha kwa yarekura ibice. Abaturage bo kwijwi nibo bamaze kubitangaza, batangaje yuko M23 yatwitse ibirindiro byayo ndetse abari barimo bose baragenda. Bivuga yuko hano muri kano gace muri shoferi ya Ntabuka hano muri groupement ya Muto hano muri shoferi ya ariko shambaze na muri Kongara nagoye. Ahangaha muri shoferi ya Ntabuka muri groupement ya Mugote. Bivuga yuko ahangaha muri kano gace ka Ntabuka intare za Sarambwe zamaze kuba zikarekura, ndetse nino groupement ya Mugote intare za Sarambwe zamaze kuba zibarekura. Namwe reka tuganire. Uyu mugabo imara agenda afata ibice bimugoye, arabizi yuko nta bikoresho afite, noneho yarangiza akarekura ibindi bice. Ese murimo muravuga umugabo bita Sultani Makenga agamije iki mwuka byara? Uyu mugabo agamije iki cyane uko mwamaze kubona yuko ibintu byamaze kuba bihindura indi ntera, byamaze kuba bihinduka ku munota wa nyuma, aho byaje kugaragara yuko uyu mugabo arimo aragenda arekura ibice, ariko bikavuga yuko afite indi misiyo ikomeye cyane yo kuba yagenda yigarura ibindi bice hano muri Warikare. Muri buku buryo kiyabikoze hano muri za Sange za Mitambo ndetse za Kabunambo, aza kuba agenda afata ibice bya hariya muri no teritwari ya Minembwe, za Mikenke, za Karingi ndetse na za Gakingi. Ariko uyu mugabo bivuga yuko ahanga abaturage basigaye mu marira, barimo baravuga yuko intare za Sarambwe zibatereranye. Kandi tubutse yuko ino wazarendo irimo irarwanira hano, irimo irabona yuko wakoranye na M23 irimo irahita kwica, ntabyo kwirirwa ibaza kabiri cyangwa se ntabyo kwirirwa yongera kubaza. Ikintu cyaje kuba gitangazwa hano, umugabo bita Sultani Makenga, abantu batangiye kugenda batekereza gati se uyu mugabo noneho yaza kuba yaneshejwe urugamba noneho kumugaragamo. Ariko ikintu mbanza kukubwira, uyu mugabo ni umugabo w'umuhanga ukora ikintu yagitekereje. Genda cyeka hangani barekuye kwijwe, ariko amakuru avuga yuko za wazarendo nizimara kujya muri ibintu byo kwijwi zirateganya uburyo kizakwambuka zijya mu gihugu cy'u Rwanda. Mwagiye mubona amashusho bagenda bavuga ati bakatugwane cyangwa se bakatuondoke ino ya Rwanda, bavuga yuko ngo bagomba kuba bagera mu gihugu cy'u Rwanda. Ariko buriya baca umugani mu Kinyarwanda ngo n'umwana cyangwa se n'umwana atinya nyina, ntabwo wakubita urushyi mama wawe yahita akuraha ivu. Reka tuve ngo twerekeze ku makuru yandi. FARDC yatangiye kubeshya nyuma yuko ihanu indege ya M23 ya drone hariya mu Minembwe, baza kuba bavuga yuko ari igisirikare cya RDF. Ibi bibaye nyuma yuko bamenye yuko u Rwanda rwasinye n'amasezerano akomeye n'igihugu cya Amerika. Binavuga yuko ari akagambaniye makuru nje nkakugezaho leta Kinshasa bita Patrick Muyaya yamaze kubatangaza ibintu bikomeye cyane, aho yamaze kubavuga yuko Amerika ibagambaniye ku mugaragaro. Ibi ngibi rero ni ibihuha bimaragenda bikwirakwizwa na bamwe mu bayobozi ba leta ya Kinshasa ndetse n'abandi bagiye batandukanye ba hano muri Kongo, bavuga yuko igisirikare cyangwa se igisirikare cya RDF cyaje kuba gihanurirwa indege yabo hariya mu Minembwe. Ariko se wakibaza ukavuga ati se RDF indege yayo yageze hariya muri Kongo ibya kumara iki? Ahubwo barimo kwitwa n'intare za Sarambwe umunsi ku munsi, babona bibakomere, babona ibintu bizambye, bagahita bavuga yuko bagomba kuba bashaka uburyo ki babihigika ku gihugu cy'u Rwanda kugira ngo bashaka uburyo ki bafatira ibihano igihugu cy'u Rwanda. Muri bukumu ubwambi wapfubye ubwo igihugu cya Kongo gifatanyije n'igihugu cy'Ububirigi byagiye bikajya kubekera igihugu cy'u Rwanda hariya mu muryango w'ibihugu by'imwe by'Uburayi, ndetse bikaza kuba bifata ubusa cyane yuko ibihugu bimwe byagiye bihakana bitakomera yuko igihugu cy'u Rwanda cyahanwa, ahubwo bakabona yuko ari iturufu ikomeye cyane y'umugabo bita Antoine Felix Tshisekedi Chilombo ndetse n'abafatanyije, ndetse n'uyungu bita Maxime Prevost, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'igihugu cy'Ububirigi. Yes, tuva kuri iyo nkuru rero twihute, murabona yuko rwose ikirere cyamaze kuba gihinduka, ibintu byamaze kuba bigenda neza cyane 5 kuri 5. Katujya kuri Muhoza atangaje amagambo akomeye nyaboneka yo guhahamura abanya-Uganda. Amaze afate no ku mazi, urabona ko ibintu rwose bitoroshye, ko ndimo nakwita mbango ko imvura nayo yamaze kuza.
Muhoza atangaje amagambo akomeye avuga yuko afite ubushobozi bwo kuba yafunga buri umwe wese ubarizwa mu gihugu cya Uganda uretse umugabo bita Yoweri Kaguta Museveni papa we ndetse na Jeannette Kagame ndetse nabo bavukana. Ibibaye nyuma yuko bafatiye ibihano bikomeye uwo bita Anita Amongo wari ushinzwe inteko nshinga amategeko y'igihugu cya Uganda. Uyu mugore yaje kubafatirwa ibihano ndetse mwabonye yuko n'imodoka ze zamaze kuba zipakirwa zikerekezwa hariya kuri polisi yari mu gihugu cya Uganda. Ibibaye nyuma yuko bita Muhozi arimo aravuga yuko atazigera yihanganira buri umwe wese urya ruswa hano mu gihugu cya Uganda. Akakaya tuvugana bivuga yuko ari nabandi bamarakorwa iperereza bagiye bakomeye bakoranye n'uyu mugore, aho bivuga yuko bagiye bafata amafaranga y'igihugu bakayakoresha mu nyungu zabo ndetse no kugenda bishimisha bagura imitungo igiye ihenze, twavuga nk'imodoka, twavuga nk'amazu n'ibindi bigiye bitandukanye. Yasika tuvuga ngo twerekeze amakuru yacu tuyasoze kugira ngo mabona yuko ndimo ndasiganwa n'imvura. Uwo bita Vladimir Putin yamaze kwerekeza mu gihugu cy'Ubushinwa. Ni nyuma yuko bita Donald J Trump yerekeje hano mu gihugu cy'Ubushinwa, bikavuga yuko yamaze kuganira n'umugabo bita Xi Jinping cyangwa se Xi Jinping perezida w'igihugu cy'Ubushinwa kugira ngo bagure imikorere. Bivuga yuko baganiriye n'imijyanye n'ikibazo gikomeye cyane cya kino gihugu cya Irani, aho intambara ihanganiyemo cyangwa se ihurimo irahuza Israel, Amerika ndetse na kino gihugu cya Irani. Bivuga yuko Amerika none yamaze kubisaba inkunga igihugu cy'Ubushinwa. Nabo muyumvire, igihugu twatuzi ko gikomeye, igihugu twatuzi ko cyubatse ibigwi, igihugu twatuzi ko gikora ibitangaza hano ku isi Rome, aho gikatira umugabo kigasiga undi cyangwa se kivuga ati uyu nguyu agomba kubaho uriya ntabaho, cyamaze kuba kivuga yuko Ubushinwa bugomba kuba bwakiguriza. Muyumvire namwe Ubushinwa ahantu bugeze none bugezeho kuba bwaguriza Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu umugabo bita Vladimir Putin yamaze kwagera mu gihugu cy'Ubushinwa, bivuga yuko agiye kuba yasinyana amasezerano akomeye ajyanye n'ibya gisirikare mu mikoranire hagati y'igihugu cy'Uburusiya ndetse n'igihugu cy'Ubushinwa, aho bivuga yuko bagomba kuba basinyana amasezerano akomeye. Abantu baje kuba batangaza bavuga yuko se umugabo bita Donald Trump none bagiye kuba bamukuramo ku buryo ibintu byaba bimukomeranye cyane. Ibi nabyo bose byamaze kuba bigaragara yuko umugabo bita Donald Trump bamaze kuba bamukubita ishoti rikomeye cyane. Reka tugende. Leta ya Kinshasa yamaze kuba yamaze kuba irwara umutwe nyuma yuko Amerika isinyanye amasezerano y'igihugu cy'u Rwanda. Obita Patrick Muyaya yavuze yuko leta ya Amerika ibagambaniye ku mugaragaro ndetse bashobora kuba banahagarika imikoranire bagiranaga hagati ya leta zombi, leta ya Kinshasa ndetse na leta ya Washington yari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi yabitangaje ubwo yari kumwe na Teresa Kayikwamba, minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'igihugu cya Kongo ndetse n'umuvugizi wa leta ya Kinshasa. Obita Patrick Muyaya baje kuba babikora ni nyuma yuko babonye yuko igihugu cy'u Rwanda kibakubise igitego cy'umutwe, none bakaza kubabona yuko ibi nta hantu wabicikira, ahubwo baragenda bahimbira igihugu cy'u Rwanda kugira ngo barebe uburyo ki cyahanwa. Ibi nabyo bibaye nyuma yuko leta ya Kinshasa imaze kubona yuko nta yindi turufu ifite, ahubwo ariyo kwa bagenda batariza igihugu cy'u Rwanda ndetse baganashaka uburyo ki bahanisha abayobozi b'igisirikare cy'u Rwanda aricyo RDF. Uyu mugabo yaje kuba bitangaza mu magambo kamaze gutangaza ku isaha y'isa 10 zifunze n'iminota 35 nibwo amaze kuba yakorana ikiganiro n'itangazamakuru mu mujyi wa Kinshasa, aho ayari kumwe na Teresa Kayikwamba buguze yuko bamaze kuba babona yuko rwose igihugu cya Amerika cyamaze kuba kibagambanira. Kadusoza amakuru yacu dusoreze kuri iyi nkuru yo muri Kaziba. Muri Kaziba amadrone akomeye ya leta ya Kinshasa yamaze kuba agenda azenguruka mu bice bigiye bitandukanye. Ino Kaziba bivuga yuko ari indiri ya bivuga yuko hano muri Kaziba hari ibirindiro bikomeye by'intare za Sarambwe cyangwa se M23, aho yamaze kugenda ihigarura ku buryo bukomeye cyane. Umugabo bita Sultani Makenga yamaze kubona yuko nta yindi nawe turufa afite, ahubwo n'ukugenda agenda arekura ibindi bice noneho akagenda afata ibice by'ingenzi. Kuvuga nk'iyi Kaziba bivuga yuko ifite ibirombe byinshi by'amabuye y'agaciro, ari nacyo cyatumye ashingamo ibirindiro bikomeye cyane 5/5. Rero drone z'igisirikare cya Kinshasa zamaze kuba zigenda zizenguka kiriya kirere, aho ziteguye isaha ku isaha kuba zagaba ibitero bikomeye cyane. Uyu mugabo nta bindi afite uretse kuba yagenda ahangana n'igisirikare cya Kinshasa ndetse na FARDC ndetse n'igisirikare cy'u Burundi, aho byamaze kuba bigira. Reka dusoze amakuru yacu mu gihugu cy'u Burundi. Mu gihugu cy'u Burundi bivuga yuko hari abajenerali bageze kuri 2 bamaze kuba batabwa muri yombi na Evariste Ndayishimiye ndetse n'andi bakora turukayo. Bivuga yuko agomba kuba yakora impinduka zihuse cyane, ni nyuma yuko abonye yuko umugabo bita Agato Rwasa yamaze kubashyiraho itsinda rimumereye nabi. Uyu mugabo bita Evariste Ndayishimiye, perezida w'igihugu cy'u Burundi, yamaze kubona yuko nta yindi turufu afite ahubwo kuba yafunga aba basirikare ndetse n'abandi bagiye bamurwanya ku butegetsi bwe. Reka nsoza amakuru yacu babwira ngo mwakoze cyane kunkurikira, kandi nyamureka n'ibyo ari ubwa mbere kora subscribe ukane kukazajya kugira ngo update zizazi kujyaho 5 kuri 5, ukande like kugira ngo YouTube video recommendation kugira ngo tuzaye tubana mu biganiro bya bimunsi, ndetse share na comment utabyibaye. Kamuganga muri Imana bane namwe mugira igicamunsi cyiza ndetse n'umugoroba mwiza. Ciao nakagaruka.